Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota sagantaa fatwaa afaan Oromoo. Yama rabbiitiin fatwaa fuudhaa fi heerumaa kutaa lammaffaan walitti deebinee jirra. Gaafii afuraffaan akkana jetti. Intalti amma islaamoyte akkamitti heerumuu dandeessi? Intalti kiristaana turte islaamoytee yoo heerumte nama tokko wakkalattee heerumni kun maal jedhama? Deebisaa gaafii tanaa. Namni dhalaa kiristaanaa fuudhuu feetu ati dura islaamummaa irraa waan beeytu of ilaali. Arkaana islaamaa 5 irraa maal beeyta? Iimaana irraa maal beeyta? Halaal irraa maal beeyta? Haraam irraa maal beeyta? Ihsaana irraa maal beeyta? Dura of ilaalii hir'ina kee ka qabdu guuttadhu. Achi booda intala kiristaanaa takka ta diinii irratti isii teessitu fuudhi. Jaahilli tokko ka maqaa islaamaa baadhatu kan beekumsa hin qabne intala kiristaanaa takka fuudhuun eega islaamoyte intaluma san islaamummaa irraa baqachiisuu ta'a. Intala san yoo fuudhuu feete eega islaamoyte isii sii jecha osoo hin taane rabbumaaf jecha islaamoyte nikahaan duratti abbaa isii yoo kiristaana ta'e akaakoo, obboleessa, adeera ilaalla. Jara kana keeysaa namni islaamaa yoo jiraate isaatu nikaa san hidha. Yoo karaa abbaatii namni tokko hin jirre karaan itti aanu karaa qaadiiti. Bakka qaadiin hin jirre yoo taate ulamaa'ii gurguddoo warreen rabbi sodaatan imaamman masgiidaa fa'a wakkalattee heerumuu ni dandeessi inshaa Allah. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaamii. Akkasumas gaafii 5ffaan akkana jetti. Zinaa booda nikayni hidhamu akkami? Ilmoon yoo argamte hoo? Intala takka butee hamtuu itti dalagee garaa godhatte yookaan ni ulfooyte. Achi booda nikaha naa hidhan. Nikahaan sun maal jedhama? Ilmoon sun maal jedhamti? Furmaanni jara lamaan kanaa maali? Kana jetti gaafini. Deebii gaafii tanaa. Dhalaa butiinsi aadaa fokkottuu addunyuma cufa keeysatti. Arabni ihtisaab jedhaan. Intala butanii bakka takkatti dhooysanii koottaa nikaha nuu godhaa warra isaaniitiin jechuun ajnabii. Akkuma san warri isaanii kunooti birmachuu dhabee intala tana odoo hamtuu hin daleyne dhaqqabanii nikaa godhuufi yoo fedhinnaan intalaa jiraatte maasiyaa guddoo warri isaanii ture je'ee intala tanatti zinaa godhuun dilii gurguddoo irraayi. Namni dhalaa takka akkasitti butee takkaawuu
dhoowfatee zinaa itti dalage tokko zinaa lammeeysaa ilmoon jidduu isaanitti argamte ilmoo diqaalaati. Sadeeysaa ilmaan sun haadhaa abbaa hin dhaalan. Haadhaa abballeen isaan hin dhaalan ilmaan zinaati. Murtiin ammoo warreen nikaha kana godhate addaan baasuu yoo xiqqaate baatii 3 gadaameeysaa ishii haraam kana qulqulleeysanii tawbaa qulqulluu tawbatanii yoo nikaha haarayaan walitti deebi'an nikahaan isaanii sahiiha. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaami. Gaafii jaaffaan akkana jetti. Horiin ilmaan yatiimaatii badhaasa kenname hukumiin isaa maali? Namni tokko du'ee ilmaan yatiimaatii badhaasni kenname nama biraa irraa. Ilmaan yatiimaa sun cuftinuu osoo hin fudhatin horiin sun horee intaltii fi ilmi ilmaan sanii keessaa guddatanii intalti horii saniin heerumuu feeti. Ilmis horii saniin fuudhuu fedha. Osoo hin qoodamin akkami? Deebii gaafii tanaa. Horiin sun akkuma horii isaan abbaa isaanii irraa dhaalaniiti. Namni tokko ittiin fuudhuu hin danda'u haga qoodni dhaalaa lama nama kamuu dhaqqabutti. Hundi isaaniituu qooda isaanii argachuutu isaan irra jira. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Gaafii 7ffaan akkana jetti. Maatiin intalaa gabbara malee si hin kenninu yoo jedhan isiin maali? Obboleessi aakiraa tokko na fuudhuuf gaafatee jennaan maatiin kiyya dide haga gabbara barbaachisaa ta'e nuu kafaltutti jedhanii. Anammoo horii gabbaraa san kafaluu hin fedhu. Gurbaa fuudhuuf deemu sani ni jaaladha. Innillee wanni jedhu horii warri kee na gaafate hamma guututti baallama naa seeni. Akka nama biraatiin hin dubbanne naan jedha. Akkamiin godhaa? Deebii gaafii tanaa. Duraan dursoo abbaa fi haati ishii Rabbii haa sodaatan. Zamana fitnaan akkanatti babbal'attee rakkoon hedduu deemaa jiru kanatti akka haraama irratti nama hin gargaarre. Wanni gabbara jedhan shari'aa Rabbii keessa waan hin jirreef Rabbi haa sodaatan. Ulfina haadhaaf abbaa shari'aan hin didne. Garuu horii hagana fiddu malee jedhanii maqaa dhahuu sani shari'aan hin qabdu. Saniif Rabbi haa sodaatan. Zamana har'aa keessatti namni intala nama gaafachuun ulfina. Shari'aan wanni jedhu yoo abbaaf haati intalaa ufiisan kennuu wanni didaniif sababa diinii hin ta'in qaadiin waliyyii intalattii nikahaa godhuu ni danda'a jedhan. Shari'aan akka zinaaf haraamni hin babal'anne taasifti. Kanaafuu intalti qooda lamaan kana keessaa sabrii gootee
fudhachuu. Lammaffaa qaadii deemtee nikaa hidhachuu. Mirga lamaan kana keessaa kafeete haa gootu. Garuu abbaaf haati gabbara gaafachuun seera shari'aatti hin ta'u. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Sagantaa teenya tanarraa asumatti dhaabna. Hanga hayyama rabbiitiin sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagahaa fi tika rabbiitiin jiraadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.